opwonde, Suid-Afrika se beste op skolevlak gewees, Paul Roos Gymnasium van Stellenbosch. En as School in PE made the move to Stellenbosch just over a year ago. Highly talented is the young number 10, and he gets us going. En die wedstryd wat hierheen vooraf gegaan het, Pasensi. Ewe Thuis in die nommer 15 try, Junaid Pasensi. Dadelik 'n man oor aan die buitekant. Die rolskoppie deur Junaid Stewart. Beide hy en Jubra George met baie vaart. Is Stewart wat daar van agteraf gespeel word. Maar die 3 word toegeken. Kemp tried all he can to stop him from doing that off the left foot. Kept it in play. Rugby ball is a funny thing. Stoffels can't look after it. Yeah. Junaid Stewart gets the hand on it and a perfect. Afgestorm aan die hande van die eenste Junaid Stewart. Hy is 'n kykie wat jy nie sonder handskoene aanpak nie, Junaid Stewart. Weer afgestorm. En is punte vir Paul Roos Gymnasium. Junaid Pasensi aan die slaap. Caught off guard, yeah. Pasensi charged down off there to Junaid Stewart. It's unfortunate for Paul Roos, but a great finish nonetheless. Becomes highly regarded as Travis Pfeiffer. First kick of the match for this conversion. Kicks it well, kicks it long, kicks it straight. Wat nou kan pale toe aan lê. Evenly killed yet in this game. Both these teams come highly regarded. Paul Roos, after a successful season last year, unbeaten for the first time since 1991. Team of Justin Swart, who managed to accomplish that feat. Ja, en hy draai om die draf terug, soos 'n skopper wat oorgeskop het. Andries, jy is natuurlik 'n man baie lief vir jou geskiedenis. Dis in 1864 wat Dominee Jaan Neetling 'n brief geskryf het aan die superintendent van die Kaapse onderwys om te sê Paul Roos Gymnasium gaan gestig word. Uiteindelik in 1866 die lig gesien. Joshua Gous, 'n kans hier vir Garsfontein om die voortou te laat rek. Huidiglik 1 punt. 1 + 3 is 4. En as Garsfontein begin met 'n oorwinning van 24-18 teen Jeppy. Ook Noordheuwel die loef afgesteek met 34-28. Omgekeerde besit, Klein met die rolskoppie. Hy skop weer vorentoe. Klein wat die bal toeval. Beaumont primêr op hulle voete. Foot. Put Jubra George under some pressure. Got the bounce and finished it off nicely. Mentioned his brother plays in the second row for the Springboks. Also represented Ireland. Look at this again. Pick up off his shoelaces. Puts it on the boot. Jubra George tries to knock that out. Gets a miss. And there you go. Great finish by Matthew Klein. Pfeiffer, geleentheid. Paul Roos Gymnasium se voorsprong te rek met nog 2. Swaalf onder deur hom geskop. Maar is dit jou aan? Van haar interessante toepassings van die reël. Barnard, voormalige vaskop voor hy, maar hy het meer as genoeg krag in daai duie. Aan die steelkant, Stoffels, eenvoudig. 1-2 aangees. En is Jordan Steenkamp die linkervleuel wat oorbars. Paul Roos Gymnasium met beheer neem van sake net voor rustyd. Yeah, and just too easy for Paul Roos if you're a Garsfontein supporter. Big drop. Dis Pfeiffer wat Paul Roos met 'n 10-punt voorsprong kan laat hier op die drempel van rustyd. Het was 'n wankelrige begin. Herstelselmatig hulle voete gevind hier op hulle tuisveld. Rightly said, Spoot. Unsteady start by Paul Roos, but this man
Don't want to put the blinkers on him, and as accurate as he can be, straight through the middle again from Travis Pfeiffer. Adds the extra. Wants to be Paul Ruiz, but still leading by 10 and everything to play for. And just too easy. Big blind side, one pass. Jordan. Wat hulle nou die wind in hulle syde het. Paul Ruiz Gymnasium, Pfeiffer. Derek Keen wat onderskep. So vinnig verander 'n wedstryd. Hy sê tot ziens vir sy vorige maats. En baie dankie aan sy huidige Garsfontein spanmaats Derek Keen. Ja, wat onderskep. Let's look at this again, slightly laboured pass, and then Derek Keen read it perfectly. Looks like he's in no trouble right here, Derek Keen. Leon Barnard, hard-working hooker for Paul Ruiz. Ja, hulle gebruik die steelkant. Fantasties, afwisselend. En as die man met die nummer 6 op die rug, Dylan van Wyk wat daar oorbars. Front, little offload. To the left they come. Dylan van Wyk had some work to do there, finish as well. Kempie bal laat gaan het, laat hulle rolmaalbeweging gaan van Stapel stuur. Dis van Wyk wat waggebaar sit. Travis Pfeiffer. Foutloos tot dusver van die skopkegel. En is 4 uit 4 vir Travis Pfeiffer. 4 verdoelde 3 aan die kant van Garsfontein. Kwagga van 'n Pfeiffer. Vierda Park Laerskool voordeel. Dis 'n strafskop voordeel aan Garsfontein. Van Aswegen loer so na die steelkant. Nou Proppie van den Berg. Net kort. En dan zullen we onder die palen. Luan van den Berg verskaf die vonk vir Garsfontein. En hy die weersoeking verhou. Big tight head forward. Ball up the back, not an easy man to stop here. Good tackle by Tiamba Son. Pick and go, just too good for Paul Ruiz. Vanaand die bal tref. Just about to say that, but you've got a kicker like Travis Pfeiffer in your side, you have to make use of it. Extremely accurate, and I don't want to put the blinkers on him yet. Tweede keer wat jy dit sê vanaand, Andries Strauss. I was just singing him praises all night. Somewhere he has to make a mistake. He just hasn't done that yet. Another good strike by Travis Pfeiffer. Uprights are split in half again. Afskop af. 6 punte die verskil. Minder as 10 minute wat oorbly. Groot oomblik. Proppie van den Berg. En die keer is hy oor. Luan van den Berg word beloon. Prop oor te gesels, maar vanaand staan nie veel om oor te gesels nie. Vaskop vooruit van Garsfontein. Proppie van den Berg. Uitgetroon in hierdie kragmeting. Al uit Tiaan van Aswegen. Al uit. Strafskop Paul Ruiz Gymnasium. You might have to just change your decision there, Sput, and award it. Travis Pfeiffer. Geleentheid om Paul Ruiz te laat voorloop. So 3 minute se speeltyd oor na die skop. Hy tref goed. Hy het die afstand. Hy maak geen fout nie. Travis Pfeiffer. Kyk net wat. Groot duikslag. Garsfontein vasgepen hier in hulle eie kwartgebied. Skeieregter wat sê strafskop van Paul Ruiz Gymnasium. En as die kaptein Bleskemp wat laaste opstaan. I think Bleskemp would have loved to make that turnover, but it's his son Gert who did it. At an opportune time here. And Travis Pfeiffer nudged it into touch, and that is a hard fought.